Pentecost program clear to te chibai vek ule Vanlallawmawmi kini a Mizoram UPC rongbol na chanchin thar thleri ni lo ngai thlang u shwai tu te program lo ngai thlam sa ila General Secretary Reverend Tilal Dinglan chu January ni som pan ni zirtop ni khan bu chang kaushan tlo in azin chhuaka voin in ni hian aizola lo le tli ang General Treasurer Reverend Zauram Thara chu January ni som pan ni zirtop ni khan Nagaland Field Conference Satuja anei tur manpui turin azin chhuaka pathian ni zan thlenga chamanga conference a hian thushil rongbol aneyang General Treasurer hian thochania Miluri Pastor Quarters thar pathian hne na hlanna aneyanga tholenia Kohima kaushan thar atlo bukang Reverend Zauram Thara hi Pastor Kokolema Soma voluntary missionary DLL nunhlima Simwanile driver umpuye tenan troy o mani General Treasurer hi January ni som pasari ni lai ni hian aizola lo letli ang Reverend HT Vanlallawmawmi Secretary General Sunday School Department chu January ni som pani zirtop ni khan half long bell Sunday School Seminar kam revival manpui turin azin chhuaka upalian mingthanga driver le lalrin feliten an troy o Reverend HT Vanlallawmawmi hi January ni som panga thochan ni hian aizola lo letli ang Area Secretary Reverend Silian Sanga chu January ni som pathum indin ni hian mual thwam not kaushan tlo turin azin chhuak dona pathiani achamanga thochan ni lunglei letli ang January ni kwa sangni somni pali hian upala zirliana Executive Chairman kai shwaini in Mizoram UPC General Superintendent le General Secretary baka Department shangshanga shwai tu te church in hlanna nei ania Reverend HT Vanlallawmawmi Secretary General Sunday School Department in hunser mangin in khom pathian hne na ahlan he huna hian shwai tu kal chhuak tur Reverend Thanglian Sanga General Superintendent le Reverend Sa Enga Sailo General Secretary ten Thuan Soya General Superintendent Thar Reverend Pilalrin Umale Reverend Tilal Dingliana General Secretary Thar te hne na changin thusoi ngai thak anibok shwai tu Thar church in hlan in khom hi pastor pensioner baka aizol khopui chunga pastor omten antil puya General Huab Department le Board OB le member chenhem tak he huna hian antil bok General Secretary Kalchwak Reverend Sa Enga Sailo kai shwaina in shwai tu hlui le Tharten Church anin hlana he huna hian pui pathan tharte baka General Missions Department Media and Publicity Board shwai tu tharte le ATI Principal Area Secretary le Literature and Publication Board Chairman ten Church anla ani Reverend Zauram Thara General Treasurer hne na changin report ngai thak ani boka church in hlan in khom hi chong chaina in a kharani Mizoram UPC Puipa Committee January ni kwa thole ni chukhom chuan JNPC Annual Convention manpui anrel Puipa Committee in Executive Chairman upa Lazirlianan akai shwaya January ni somni panga changani somni paria chunga JNPC Convention nei tur chu Mizoram UPC aiwa manpui turin ATI Principal Reverend Ngur Thanpara Sailole Durtlang bel to pastoral mutharate anruat Mizoram UPC Nwaya Pastor Changlai te seminar ne hunata na road lok march ni rukle ni saria seminar hi nei ngei ni se antia hemirwal hian pastor nupui te seminar ne hunatan march ni nga anruat bok hengba ka hian puipa committee chuan Mizoram UPC relief fund pek dan enonin chiat na rap thak bi ka cheng sing khat aya sang lawa in chomdol cha antia in kan na le chan puina pek chin po cheng sanga an bituk bok puipa committee chuan relief fund te in angkhata kalpui ani theinan Caution Department shang te chu he thu chhuaki zom chhek turin angen bok ani Mizoram UPC sumle pai kumtop of di chu January som pakhat ninga ni khan zo felani a ni hi chung committee room General Headquarters Office nei ani kumlui sang ni somni pathuma July changa December thachunga Mizoram UPC main account department le board te sumle pai che dan te he huna hian enfia ani a soma pakhat budget noi som panga chuanga khum ani Mizoram UPC in auditor ta na arwat senior auditor upalal monpuyele junior editor upa PC le chunglu raten caution sumle pa hian enfia ani chibai ule upalal muan puya Mizoram UPC senior auditor kani a he kan how to te ruam man na angin December le July to December sang ni sumni pathum chunga General Headquarters Mizoram UPC department le board te main account te khang zong endik na audit na kanan na yani pathian zara ni mina tang khan tlong takin kan trana weinia top kan thlenga
kan hun man chungin kan pui pa te hei sum le pai lama kan ho tu pa kan general treasurer te le kan pui padang secretary general secretary le superintendent te ba ka mi son lampang te Sunday school lampang te le te kan secretary te ba ka kan staff ten helai na thok ten thatakin min troi om an chunga lom thu kan soi ani hei kan kausan hian ma kan son na sa em in kan ria kan mu phak tok hanti ve khang langila hei audit na kanan thut ve chin atang po hianin system thar te kan introduce a thil thar te kan how tu ten an ching chuak thar zela ma hetiang lama po na sa takin kan sona alom om viavin kan ria chuan kan se ang khanin kan account lampanga po hian lom na tur atam em maya enkol tu te an fel fa ya kan soile soinu kan hel ai muna auditor kan ni ve china tang mut po hian ma son na tam tak ni in kan ria kumtin mai hiana niam lampang ai na asang zogin an thang ni te pon kan ria kalom tak zeta lom om kan ti chuan hei kan han endik china hian han sumle pai han pel he emo seisel ngai emo lova alom oma kan thok tu ten kausan sum pathian mithiang lim te sum ani ti sen thatekin an en kola tin anni mai ba ka tual chung le biala kan kausan mi le sa te ba ka pathian zar te poni tel zelanga kan budget te department kau sang sanga thatakin kan tlak hloma hei kan so pakhat budget phei chu nuai za somnga chuang ten kan khum mission department lampang po thatakin nuai nga velin kan khuma BYD lam ero chu manipur buai neu awang te po ani in kan ringa cheng somli in kan budget kan tlin lawa tan klema kan lak thet ero angaya amaro chu chan le wang fel tak omani thil poilu tuk nili in kan shelawa tin LED lampang te point cheng sing chuang lai nan budget te pon khuma heng zong zong hi pathian min hroina kan ho tu te hetilaya kan thok tu te thora mai ba ka tual chung le biala kan member te thanem ngaina antel lo chuan heng hi engma a thleng thei lawani an chunga lom thu kan soi tak meu ani kalome Mizoram UPC kausan member zong te lalpai so mingin chipai kan bu ka cheu wo in ni hi January ni som le pakhat sang ni som ni le pali ania kausan ten dan le sai kan nei na hnuaya Mizoram UPC sumtei kum khata voi ni audit thin ania kan auditor senior inner soi tong khan July to December Mizoram UPC sumpeng sang kha kan dan hnuaya hei ni chungin fel fai takin audit ani kan lom voina kan auditor te upa lalmuan puya kan senior auditor le kan junior auditor upa PC lalchung lu te chunga kausan hotel lalpai so hingin lom thu kan sei tam me ani chuan kan sum din hun tlang puya hian soma pakhat bi hi kan be se hi noi sang kha zanga somnga pathum singa sangru ania chumia chuan noi sang khat zasari somru noi sang khat zasari paru sang khat za somriat pali kan huwa kan khum na hi noi za somnga pani sing li sanga za somriat pali in kan khum thei ani chuan ol samsung in ti taila kan budget hemi amei big department sang khami nilo amei big liau ina tuna main balance kan han nei ko san puin kan nei hi kum hlui akan man bang kan nei hi noi za som sari simru zali som pakhat kan nei thei tani lalpa chu fakinom ro se lalpa min shoi na hi aro pui le in ka hria chuan kum thara hian ko san hoten malak na tu lian tak kan nei General Assembly Hall kan ti hi kum thara hian hetilai kan ma kan ram nei sa hian saturin ma kan han lamu up mai ania ko san hoten assembly center budget kan nei te
tin kan soma pakhat budget kan nei hi kum sang ni som ni pathuma nuai sang kha janga somna pathum singa sang rukhi kumina hian nuai sang khat zariat soma pakhat hi kan han be sei ania alu tan na tama ngai to chuan lalpan ko than ho te mal min soma nga kan khum le nei hi kan be sei ani chuan kan sum le pai hon dan hi a hi me ma he general treasurer reverend zoram thana kan ya kan sum le pai hon dan a hian ke ina ka tia chu kan assembly na pass te ro rel na sang ina a pass budget kan nei milin kan mangem ti kha pe chuan ka en ti kan ni bera chuan chuni chu kan en ti ka samson turin general superintendent na a choba anin ro rel na ang thapin hei hi kan mange kan ti kha man the ni ti han sangsona chuan general treasurer kan sum om dan enin kan han pass le a chu sum pe chuak tu cashier khutilaya a pe chuak tu payment kan neya chu na pe chuak le khapare si fel tak nei tin kan sum lut biala tang le mut san sana ran lu thi khutilaya cashier receipt kan nei ve le ta chu na lo dong le khapa chuan tlai dar ni tin kan office ni hian account khutilaya anan ching fela chu tlaya treasurer here kan check le vet ania hela kan office ni ka a fel file meya chuan tuna kan audit a po hian a fel file na chu hetia ziak mai hi ni lawa account bu fel taka bon ani account bu le passbook a in milem tin kan sung punna akha alu dikem ti te an en veka tuna kan audit hi passbook account bu le kan ro rel na anga man aniem ti chu kan dan waya an han audit ania kan auditor ten lom thu heyan soya kan sum kol dana fel file ti le a chu tha chuan kan auditor te chunga le ko than ho chunga lom thu kan han soi ani he kum thar kan man chona hian lalpa ko than ten chan chin tha kan puan zel na tura ko than ho ten thei pato chu turin voina hian lalpa hi swamingin kan hanin nge non le ani ko than te lalpan malmi som zero se amen Area Secretary Thar Reverend Silian Sangan Lunglei Athleng January ni som pakhat khan Area Secretary Thar Reverend Silian Sangan ti chung kwa chuan Lungleya Area Secretary Quarters Thar tluang takin an thlenga Lunglei District Shwai tu te Lunglei South Bia Shwai tu te Lunglei Rasibeng Bia Shwai tu te le Chan Mari Kaushan Shwai tu te pa ka member engmuza tinan lo hma ka inkom hauna te nein Chan Mari Kaushan ten zanria an lo bwa sei sak ani Bia chung rong bol na lo ngai thak chun zomila Mizoram UPC Nwaya Bia le Kaushan Shang Shanga Hunpui Urlok Nan Revival Crusade le Camping Chum Engi Muzat nei ania December ni som paruk le ni som pasari sang ni som ni pathum pathia ni mangkhan Baira Bibia Chuan Bia Revival Baira Bi Kaushana anneya Tualupa Age Lenun Tuanga Baira Bi to speakera mangin Baira Bibia Tual Chung Shang Shang achangin riak lut an chanhem le a Kaushan Hauten Lok Thak an ti hle ani Baira Bibia chu vel Kaushan Sunday School Hall hon na le pathian ne na hlan na nei ani January ni sari pathian ni chuma khan chu vel Kaushan Sunday School Hall sak thar chu bial tu pastor ar chong khuman pathian ne na hlani na hong chu vel Kaushan hian hun rei tak chung Sunday School Hall an nei lo awangin no pangte chu Kaushan danga te Sunday School kal ankal china General Sunday School Department malak na in cheng singli manga Sunday School Hall tur hi Juni khat sang ne somni pathum khan sakbul chan ania Kaushan tele mimal chanhem ngai ten sungle pai te tho khomin Sunday School Hall hi sakpui tlin lo ni ta ani chonmun bial Kaushan pui bwa sein kumhlui December ni som pakhat achanga ni som paruk chung khan State Training Center Tanshila chandam na camping lo tling takanei ani camping a hian tirkau lel du saka industry le tirkau Zion ram ngai zwala Tanshil te speaker tan man ani camping a hian campers somni omin ni som paruk inri ni zana tanga pathian ni zan thleng khan sakor tui chun Kaushana follow up program anei chunzoma bial tu reverend tilal ding lenan inkhom kai shwain bial chung Kaushan ten hlim takin hun an manga ni som pasari pathian ni chunu inkhom bana baptisma khur hon ni in mi pathumin tirkaulal du saka kuta lal pai swa mingin baptisma an changa camping follow up hi pathian ni zan hian a chiak ani
chon hun bial chuan an bial tu pastor kal chuak tu reverend tilal ding lian thla na hun January ni sari pathian ni chhun khan chon hun biak ina an neya bial secretary upale chuan oma zo nuamin akai shoya bial treasurer upa ke ro sang zolan thla na thu cha asoya he huna hian bial kaushan pui department sang le to chung sang atangin ngai shuina thil pek hlan ani a reverend tilal ding lian hne na tangin pathian thu cha ngai thak ani bok thingsul thla biala po December ni som pakhat atangani som panga chung khan bial huap camping nei ani a champhai bial tu reverend kelal umpui chu speaker atan man ani camping hi thingsul thla middle school wana nei ni in campers sumthum panga an uma anjinga hian kaushan sang atanga lut po an chhanem hle ani herong bolna kal tlang hian mi chom pathum te chuan lalpa iswa mingin baptisma an changa anjinga hian kaushan dang achangte po in an tela thingsul thla kaushan loi tur mi thar pakhat le selling kaushan loi turin mi thar pakhat te chu bel tu pastor artil chanpuyan Mizoram UPC asing ani lengpui kaushan biak in thar chu kumhlui December ni sompruk inrini khan ahon na inkhom buat sai ania reverend lian sangan he hun himan puin biak in hi pathian ne na hlani na hong ani biak in thar pal hian pathian ni jantleng ha revival inkhom nei chunjoma reverend lian sangan rongbolna nei chunjomin lengpui bial chunga sangin chimtu an chhanem le a kaushan hauten hlim takin pathian biak khawna an nei ani January ninga changani sari chung khan lengpui bial ru pui chip kaushan upa sang chuan pathian hena choimuina apia speaker a reverend ngur than para sailo chuman ania speaker he reverend chalhuai le executive chairman upa lazilian ten an troi omani he choimuina inkhom hi bia chung kaushan ten an troi om chhle ani ko hai to chung kaushana po kumhlui December ni sompanga atangani sompasari chung khan revival crusade nei ania reverend sila longpuya ATI lecturer to speaker tan man ni in crusade ba ka hian kaushan in tin lo chhuakin rongbol na kaushan hautenin an nei ani Policy Vanlallawmawmi Bial Sunday School Department chuan December ni somparuk le ni sompasari sang ni somhne pathum chung khan no panglang kem Vanlallawmawmi biagina an neya Ebenezer Revival Team ten rongbol na nein tirkau Emmanuel thianglema chu speaker ani kem ne chung zong hian Sunday School zirtir tu te chu chungtrai khol ani a no pang chhenem takin tharau thianglim baptisma an changa tui baptisma changthar mi som pakhat an ombok ani Rabung kaushana December ni som pathuma changani som pasari chung khan revival crusade nei ani a bel tu pastor kelal ming sang zwala baka to chung mi ruat big ten rungbolna an neya kaushana harna na satak thlangin Christmas le kumthar kaushan hauten revival ne hlim takinan mang ani rabung bial aidu zol kaushana December ni som pangale ni som paruk khan tleiro le no pangpualin lang kem nei ani a bel tu pastor kelal ming sang zol chu speaker ani lang kem a hian campers somhi pakwa omin tleiro le no pangte chandam na thu shil chin an ni a tharau thianglim baptisma changthar mi engmuzat an om ani December ni som pasari pathiania camping follow up program ane chunjom boka bel tu pastor hian rongbolna ane chunjom ani rabung kaushana January ni sari pathiani chnu khan baptisma rongbolna nei ani a tirkau zarem thangan he huna hian mi paruklal pa iswa mingin baptisma achantirani Ruantlang Bial Pastor Quarters Sakthar chu December ni sompariat khan lo alu ani a hemini hian tlailama quarters hlan na hun ser Bial chairman tirkau vila biak thangan ania kaushan shwai tu tele natlang thok chuak ten tlailama chhluyan kil hau ngalani Ruantlang kaushana December ni somhne pathumin rini jan khan mithar chung ko khat member pali te chu Bial tu pastor lal munsiaman Mizoram UPC asengbok Ruantlang kaushana vekhian Christmas ni khan mithar pani chung ko khate chu Bial tu pastor lal munsiaman Mizoram UPC asenga no pang pakhat pathian hne na ahlan bok December ni somhne paru khan khomoi kaushana Ruantlang Bialin tirkau aroi tirkau lelding puya chu arongbol hun chung tur lo zo ta ka wangin apuaya thana program an manga Bial tu pastor Hawin Bia shwai du ten he hun hi antel puya kaushan puile department ba ka mi mala tangin ngai shuina thil pek hlan ani tirkau thana inkhoma hian khomoi kaushan chairman upa sang thanjaman thushilong bolna aneya tlailama kalkhom den royan kil haubok ani
ruan tlang bia chung kaushan sang sanga Christmas le kumthar program hleng takaman ania ruan tlang kaushana po tharau lamal somna nen hun hlim tak mangin January ni ruksang ni somni pali inni khan unaw palal hunmoi te chung kwa chuan kaushana bong pe in pathian choi moina anneya zirtop jana changin pathian ni jan thleng revival in khom man ania dilkon bial tu pastoral ma chuan su speaker ni in thuthlung rong bolna nung tak aneya kaushandang achangin mi pakhat chuan thuthlung mu in kaushana lumlu ani mithar hi in khom bana lalpa i swaminga baptisma chandir ni in tharau thianglim baptisma achangbok niriat tho chani khan kaushan hauten nilenga kwang omin zai khomna an nei le a tlailama choimoi tu te chung kwa hian kal khom te ei in an bua seile ani kumhlui sang ne somhne pathuma ran tlang bial committee in alo rel to khomoi Myanmar preaching point su kaushan puitlinga da tura ruwa man angin January ni sari pathiani khan bial tu pastor le bia shwai tu te amuna kalin antloa kaushan puitlinga khomoi preaching point su hlan kai ani pathiani jingkara khan baptisma rong bolna bial tu pastorin aneya mi pasari lalpa i swaminga baptisma chantir ani bial tu pastor hian nu patuak li lalpa i swamingina kutsuya hemini vek hian chonu in khoma mithar pali te chu Mizoram UPC a sengbok khomoi kaushan puitlinga hlan kaina hun hi tirkau vilal biak thanga bial chairman in aneya pastoral hunsiaman kaushan upa pali le tual upa pathum arwata senior upa tan pakhat arwat bok in khombana bial tu pastor ka ishwaina hnoya kaushan shwai tu turte anin thlang ngala department shwai tu te po anrat fil ngalani Saikot bial LED chuan December ni somhne pariat khan Southwall khom huna seminar anneya bial tu pastor Vanlal felantel puin resource person ani seminar hi bial LED president unaw nu sungnei chongin akai shwaya member mi somhni chuang ankal khoma bia shwai tu ten an haubok ani Zatlang bia chan Mariwes PYD te chuan Christmas le kumthar buak beta luan chwa program an manga December ni somhni pakwa khan chan Mariwes PYD te chuan Bethany Children's Home luang chwakin deep freezer bol but le anma mo sang thil pek an hlan Bethany Children's Home tan hian online carol service December ni somparu zan khan anneya ansung mu zongjong hi Bethany Children's Home tan hian an hlan vek ani chan Mariwes PYD ti hian kumsang hi paruga tangkhan Christmas le kumtharin kara Bethany Children's Home tan luan chwana an nei china kumin hi chum sompariat hun an manna ani January ni ni zan khan chan Mariwes PYD te hian aizol khopui chunga eitur athlona sem kwalin hunan mangboka eituran semai baga hian tongtrai rongbolna anneya hlok thak antihle ani he rongbolna hi kumsang ni somni achangkha nei chana kumkhata we khatal eitur sem kwal hian chan mari chalai te hian hunan mangchin ani chatlang PYD de chuan December ni somni pariat ni nga ni jan khan upalal thamwan nam te chena kot zol zema bok sauta praise and worship hunan mang praise and worship an nei turatan hian PYD committee chuan organizing committee adina program te duangin chalaikal khomten hlim takin hunan mang ani chaltlang PYD advisor upa ramher lianan he hun hi aman puiboka program pathian hne na hlan na hunte nein unanu age zoming thangile tirkau Emmanuel ramthar nga ka ten thushilong bolna anneya pathian fakna hlate sahawin malzai moi tak tak ngai thak ani bok chaltlang kaushan chalaikal khomte hian sharing hunte nein duzong le bezong kaushan ma sona lam hoite soi hau ani January ni thumne lai zan khan chaltlang bial enkol ramhun sport complex wengthlang preaching point chu kaushan puitlinga pial tu reverend PB len muliana na hlangkai preaching point kaushan puitlinga hlan kai na inkhom hi bial chairman upa h lero puyana kai shwaya bial secretary upa RD Rauthanjawan report pe in bial mingalung puina thil pek na hun bial treasurer upala rino masailo chuan mangbok bial tu pastor reverend PB len mulianan kaushan puya hlan kai na hun hi amanga fuina thu thatak tak asoi ani he huna hian chaltlang bial ten preaching point ani chhunga tana rongbol tu atana anroi tirkaulel soma boi tlungpoin thu soina huna manga ama thlana hun man ngal ni in bial mingin thlana thil pek ani bok Ramhun Sport Complex wengthlang preaching point hi kumsang ni somni pani me ni khat khan reverend sayeng asailau general secretary chuan preaching point ata na honga member somli belin bulchanin rongbol tu atan tirkaulel soma boi tlung bongkon shalom chu chatlang bial ten anruaya general lamin biak in mun tur le sakin chatlang bial ten biak in baka tirkau quarters le chukidar quarters ne lam
an sapum vek bok ani tundin hmuna ramhlun sport complex veng thanga hian member somnga pasari anom mek ani kumtharni khan Mizoram UPC General Treasurer Reverend Zoram Tharate chungkwa chuan bongkon bial eden thar field veng preaching point te hunman puin General Treasurer hian thushilong bolna aneya hemini hian mithar pakhat chu kaushandang achangin Reverend Zoram Tharan Mizoram UPC asenglut ani bongkon bial eden thar kaushanaloi pukela ramoi te chungkwa chuan December ni somni pakhat khan Bethany Children's Home a thilpek thahnem tak anhlana unaw nu wan thangpui te chungkwa bongkon chuan Bethany Children's Home a cheng sing khat an pe boka unaw nu ngornu sangi te chungkwa bongkon shalom te po in Bethany Children's Home a thilpek thahnem tak anhlan bok bongkon bial eden tharfield veng preaching point a January ni ruk inlini zan khan kumsang ni somni paliata na upale twalupa tur tele kaushan shwai tu tur ruatna bial tu Reverend Siram Sangbora kai shwai na aneya bial chairman upa ejlalin twangan thusoina hun anei kumsang ni somni paliata na eden tharfield veng preaching point kaushan upale twalupa ruate chu upala lian twanga upa sila din sanga tol upala rem ruata tol upa wanal ruata te ania kaushan committee atan chairman tirkau ejlalin sanga Joshua Revival Team Speaker Secretary upa sila din sanga le treasurer atan upala lian twanga te ruat ani keifang bial twal bung kaushana January ni ni khan unaw pa Vanlallawmawmi te chungkwa chuan pathian choi muina anneya bial du pastor Jezo Thansanga chu speaker ani keifang kaushana January ni ruk inlini khan Reverend Ramzawa te chungkwa chuan pathian hnena lom thu soina annei boka Reverend Thanglian sanga chu speaker ni in kaushan hauten hlim takin hun an mang ani sai phai kaushan bil kho thlir bial chuan January ninga zirtop ni thleng khan kumthar lom na rwai nen anla chunzoma tirkau lel mangai tluanga chu speaker ani he huna hian twal chung kaushan member achangin mi som paruk te chuan lalpa i swa mingen swal ngai damna baptisma anchanga tirkau lel mangai tluanga nausen pahni pathian hnena ahlan bok ani January ni sari pathiani zan khan bil kho thlir bial chuan bial tu pastor larin moi warte te chungkwa thlana inkhom kwal moi kaushan biak ina anneya bial chung member te baka marthlang district shwai tu tele bial department sang shwai tu ten antel pui tirkau sila lungmoana bial chairman in he hun hi akai shwaya Reverend HL Thankima district treasurer le upa RL Chwankima bial secretary ten bial tu pastor kal chhuak tur pualin lom thu soina le fuina thuan soya lalrin moi warte bial tu pastor kal chhuak tur hena changin pathian thu cha ro pui tak ngai thak ani bok bial tu pastor kal chhuak tur pualin tol chung kaushan sang achangin le bial department sang tele district le mimala changte in ngai shuina thil pek hlan annei ani January ni ruk inrini khan ser chi bial hebron tol chung kaushana tol upasi thangza mate chungkwa in ran talin pathian choi muina anneya zirtop zan atanga pathiani zan thleng revival program man ni in speaker a pastor lal mun heta lunglei south man ni in tharau boruak nuam tak nen hun man ani a speaker rong bolna kaushan hoten hlok thak anti hle ani thingsul thlia twal chunga January ninga changani sari chung khan upa RL remtwanga te chungkwa kaltlangin pathian hnena lom thu soina inkhom nei ani a upa David lalpartla na chu speaker ani helimna achang hian mithar pakhat kaushandang achangin Mizoram UPC a seng ani December ni sompuruk sang ni somni pathum indini khan lunglai south bial chunga electric weng kaushan te chuan anbiak in honna anneya ruaite buat sain kaushan hoten an mang electric veng biak in honna hi Reverend Lalmun heta bial tu pastor chuan kai shwain Reverend Dr. Ngur Thanpara Sailau ATI lecture chuan honna anei ani he biak in honna program den chen hia revival program December ni sompanga sang ni somni pathum zirtop ni zana tanga December ni sompasari sang ni somni pathum pathiani zan thleng anneya revival program hi Reverend Lalmun heta bial tu pastor chuan kai shwain Reverend Gospel Thanga Bazar bial tu Reverend Dr. Ngur Thanpara Sailau ATI lecturer, Reverend Bilal Chanhima ATI warden, Reverend Pilarin Oma ATI principal, Reverend PC Parliana area secretary ten thushilong bolna anneya December ni somparia sang ni somhe pathum tho chani khan electric van kaushan te hian pathian hne lom thu soi choi moina annei chunzoma Reverend Bilal Chanhima ATI warden le Reverend Dr. Ngur Thanpara Sailau ATI lecturer ten pathian thushilong bolna annei ani
chan mari PYD te chuan December ni som periat sang ni som hne pathum khan tolu pa si ro hlira huana Advance Christmas an manga member kal ten hlim oman ti hle he hun hi tolu pa si lal ompuya chan mari BYD chuan ka shwain items shanga in ti hlimna nei ni in zai moi tak an ngai thak ba ka gift exchange program an mangbok chan mari BYD te hian an to chunga kaushan member kum somruk panga tlingchin te Christmas present an hlanbok ram tharveng PCD te chuan December ni som pakwa sang ni som hne pathum thole ni khan biak ina Advance Christmas program an mang he hun hi twalu pa PCL rin chana PCD convener in ka shwain in ti hlimna chi shang an man ba ka PCD mingziak te Christmas present an hlana PCD kai chate loman an hlanbok ram tharveng kaushan te chuan an twal chunga kaushan chung konga te hne na Christmas present atan poisa fai an hlana tin Christmas ni khan ram tharveng LED de chuan an kaushan member kum somruk chin mi pakwa te hne na blanket an hlanbok lunglei south bial chunga kaushan shang te chuan Christmas le kum thar pathian ompuin hnuaya hlim takin an mang bial chunga kaushan shang ten Christmas le kum thar wai buat sain kaushan chen kha chuan ruayan nona kaushan shang Reverend Lalmun Ngeta bial tu pastor chuan man puin bial tu pastor hi upate twal upate PYD le LED chen khaten an choi om chin ani Christmas program kal zela December ni somhne pakwa sang ni somhne pathum zir top ni khan F roming liana ti chung kwa farm veng chuan pathian hne na lom thu soi choi moina annaya Reverend Lalmun Ngeta bial tu pastor chu speakera man ani tin kumthar program man nakal zela lalmal soma te chung kwa electric bank kaushan te chuan January ni thum sang ni somhne pali ni lai ni khan choi moina annaya Reverend Lalmun Ngeta bial tu pastor chu speakera tan man ani January ni ruksang ni somhne pali inrini khan tol upa siding liane te chungkwa ram tharveng kaushan te chuan choi moina an nei boka speakera upa enlal fakzwala ram tharveng kaushan treasurer bial secretary ni bok chu an manga January ni sari sang ni somhne pali pathiani khan ar chal ming thang te chungkwa chuan choi moina an nei chunzo le boka pathian tharau ompuina hnuaya hlim takin hun an mang ani December ni somthum pakha sang ni somhne pathum pathiani khan ram tharveng kaushana baptisma rongbolna nei ani Reverend Lalmun Ngeta bial tu pastor kuta mi pathumin lalpa Yeswa mingin baptisma an sang ani January ni hit sang ni somhne pali thole ni zan khan chan mari kaushan te chuan biak ina area secretary kal chuak tu Reverend PC Parliana thana hunan mang he hun hi upa Emmanuel chan hima chan mari kaushan secretary chuan ka shwain upa PC lal ringkema chan mari kaushan chairman upa lal muzwala sailaw bial chairman Reverend PC Parliana area secretary le midang dangin thu soina hun an manga zai thiam tak te an zai boka area secretary thana hian chan mari kaushan te ba ka lunglei south bia shwai tu te rasiveng bia shwai tu te le lunglei district shwai tu te antel ani sairang bia chunga twal chung shang te chuan kumsang ni somhne pathum Christmas le kumthar sang ni somhne pali chu hlim takin pathian tharau ongpuin hnuaya an mangzo ngal chom kaushana kumthar sang ni somhne pali chu hlim taka mangin tharau thiang hlim dong thar te omin ruaipo ni thum nonin ani thumni hian baptisma rongbolna nei ani boka tirkausi mal somsangan member panga de chu lalpa iswa mingin baptisma achan terani January ni sari pathiani khan phunchong kaushana mithar chung ko hni member som pakhat te chu bial tu pastor sila ro siaman Mizoram UPC asinga nawpiang pathum pathian hne na ahlan bok ani pathiani vekhian sairang kaushana po bial tu pastor sila ro siaman baptisma rongbolna aneya mi som pali ten lalpa iswa mingin baptisma an sang ani sairang bial chuan January ni kwa thole ni zan khan pastor sila ro siama thana hun sairang kaushan biakina bial huapin anneya bial chung kaushan mi puyan kal chle he thana program hi bia chairman upa F sang wanan akai shoya bial treasurer upa lalrin oman thana thucha asoi ani bial tu pastor kal chuak ne na hian ngai shuina thil pek bial kaushan department le kaushan ba ka mimal ne na changin hlan ani a kaushan shwai tu te ne na changin thana thucha toi ngai thak ani ba ka pastor sila ro siaman pathian thucha le fuina thua soibok ani pastor sila ro siamate chungkwa hi atuk ni som ni lai ni khan ni o tlang bial panin an chhuaka ama thak tu Reverend PC Parliana te chungkwa po ni som pakhat ni nga ni khan sairang bial an luta zirtop zan khan lumlu na inkhom sairang kaushan biakina nei zui ani
Kumhlui Christmas wakwet le kumbulin kara kaushan hoten pathian mal somna kandong na sahle a mithar chhenem tak Mizoram UPC huangchunga senglu ani December ni som pathum sang ni somni pathum ni lai zan khan kakmun bial tu Reverend HLL tan khoma chuan mithar panga chung ko khatte chu Mizoram UPC a senglu ta chung ko pa ber hi aloi na masa atwa lupa ni lai ani dar choi bial raj kandia December ni som pasari kumhlui sang ni somni pathum khan tirkau hemendra de Burma chuan Hindu achangin nu pakhat chulal pa Yiswa min baptisma achantira kaushana senglu ani December ni som pasari kumhlui pathiani ve khan lunglera sibeng bia lai soral kaushana mithar pathum te chu tirkau lalrem ro tangin te chuan Mizoram UPC asenga lalpa Yiswa mingin mithar te hi baptisma achantir ngal ani lai soral bu munle tleu khwali ache vela hian general headquarters chuan tirkau silarin hlua churong bol turin arwai mek ani kon puibial chuan December ni som pahni atanga ni som paruk chung khan camping hortoki muna abwat saya campers mi somli chuang an luta tharau thianglim baptisma mi engemuzatin an chan baka mi som pariat lain lalpa Yiswa mingin tui baptisma an changboka speaker tirkau lalbiak ni an baptisma rong bol na hi anei ani atuk ni som pasari pathiani a follow up program an man chunzoma hehuna hian kaushandang achangin mithar pathum bial tu Reverend Rakhuman Mizoram UPC aseng ani sairang bial nga chom kaushana December ni som paruk inrini zan khan bial tukal chuak pastor silrau siaman mithar panga Mizoram UPC asenga nausen pakhat pathian hne ahlan bok December ni som pasari pathiani khan phunchong kaushana mithar paruk kaushan chairman tirkaulel ni siaman Mizoram UPC asengbok ani headquarters bial samtang kaushana December ni somni sangni somni pathum ni lai zan khan kaushandang achangin mithar pali te chu Reverend HLL kiman Mizoram UPC aseng samtang kaushana hian crusade bwa sei chunzom ani a tirkau Anthony la shwai zela chu speaker an manga mithar pakhat le member ni cha pakhat te chu speaker hian lalpa Yiswa min baptisma achantir bok ani chonmun bia chairman tirkau cholal ming muanan December ni somni pali pathiani jing khan industry kaushana mithar chung ko thum member som te chu kaushandang achangin Mizoram UPC aseng bok hemini vekhian dur tlang milnga kaushana mithar chung ko khat member pali te chu kaushandang achangin bial to pastoral muntharan Mizoram UPC aseng lut bok December ni somni paruk thole ni khan cholmun bial industry kaushana tirkaulal du second mithar chung ko ni member paria te chu kaushandang achangin Mizoram UPC aseng bok December ni somthum pakhat pathiani jing in khoma industry kaushana vekhian mithar nu patwa khatte chu tirkaulal du second Mizoram UPC asengle ani January ni khat kum thar ni khan tirkaulal du second industry kaushana mithar pakhat asengbok Cholmun kaushana January ni sari pathiani khan Reverend Vanlallawmawmi chuan mithar chung ko khat member panga te chu kaushandang achangin Mizoram UPC asengbok Sabrum bial Barnarai kamia po December ni somni pali khan tirkau devasankar Tripura chuan mithar pahni Mizoram UPC alom luta hemini vekhian Hindu pakhat le kaushan mi ni sa mi pakhat ten lalpa Yiswa min baptisma an chang ani Serchi bial Hebron kaushana po December ni somni pali pathiani chuma khan mithar chung ko khat member pali te chu tirka wanal reman Mizoram UPC asenga mongbu bial dumjau tlang twa chunga po hemini vekhian mithar som pahni te chu kaushandang achangin tirka David Zauthan moya Headmaster Apostolic Mission School chuan Mizoram UPC asenglut bok ani dumjau tlang kaushana hian Christmas ni khan mithar pakhat chu tirkau David Zauthan moyan kaushana asengle a mithar lomlo hi aloina masa kaushan upani lai ani Serchi bial chingchip tol chunga po kumhlui Christmas zan khan mithar chung ko khat member pahni te chu tol upalal thar zolan Mizoram UPC asengbok December ni somni panga Christmas zan khan baira bibial pang balkon kaushana mithar pathum chung ko khat ami te chu bial to pastor chung khoman Mizoram UPC asenga mithar sengjinga anfano pangber hi pathian hne na hlan anibok baira bibial pang balkon kaushana po kumthar ni hian mithar chung ko ni member paria te chu bial to pastor ar chung khoman Mizoram UPC aseng ani Lengpui bial dilzol kaushana bial to pastoral than moyan kumhlui Christmas ni khan hun mangin hemini hian mithar chung ko khat member pali te chu kaushandang achingin Mizoram UPC aseng ani
khozol veng pui bial arau ko shana po Christmas tuk ni somni paruk khan mithar tir kauma somlianan Mizoram UPC aseng bok lungsen bial mautanga December ni somthum inrini zan khan mithar kaushandang achengin chung ko khat member paruk te chu tir kaula nu sangan Mizoram UPC aseng mautlang hi nikum August thla a kaushan thar din na mun kha ania general headquarters ruin tir kaula nu sanga lunglera sibeng churong bolina omek ani Aibok bial sia chu kaushana December ni somthum pakhat pathian ni chuma khan mithar som pakhat te chu kaushan sang achangin bial to pastor silaram nga kan Mizoram UPC asenga no pang pakhat pathian ne na ahlan bok mithar te hi Myanmar lam achanga lo pe mani a hunenge mo chen kaushan haute jinga lo cheng to ani a hunem chang ma sabera kaushan ruam man in baptisma la changtur te ani Thingsu thla kaushana po January ni kha thochan ni khan chairman upasilal ni thangan mithar pakhat chu Mizoram UPC asenglut bok Thingsu thla bial tuikhur lua po January ni sari khan tir kauzai onal ram ngayan mithar pahni Mizoram UPC aseng ani kumtharni vekhian na thial chan marik twal chunga po kaushandang achangin bial tu reverend ke zoram chanthangan member thar pakhat asenga inkhoma bana baptisma khur honni in mi pathum lalpa yeswa mingin baptisma achantir ani siaha bial pura kaushana kumtharni khan mithar chung ko khat member paruk te chu tir kau kelel thansangan kaushandang achangin Mizoram UPC aseng hemini vekhian new veng puilong tlai kaushana loi turin mithar pathum te chu reverend arlel donglianan Mizoram UPC aseng bok pura kaushana hian January ni thole ni khan pura wan tlong luya swangai damna baptisma chanrun pui nei ani a he huna hian lalipa iswa mingin mi paria te chuan tirkau kelel thansang kuta baptisma hi an chang ani West Phaileng bial dampareng pui kaushana tirkau kelel ding hetan member pakhat Hindu achangin kumtharni khan Mizoram UPC aseng bok Agartala bial chunga Christmas le kumthar buak veta Hindu achangin mi pali inlalpa iswa mingin baptisma anchanga naw panga pathian hne na hlanin mithar pakwa Mizoram UPC asenglut ani Dilkon bial lian pui kaushana January ni zan khan bial tu pastoral machwana bial chairman upa HLL dong zwalale tir kauming than zwala tekalin lalpa iswa mingin mi pathum baptisma an chantira anjinga pakhathi kaushandang ni in Mizoram UPC aseng ania bial tu pastor hian nu patuak thum lalpa iswa mingin in nei tir bok ani tuikum ba biala po Christmas le kumthar wak bita Hindu sakhwa achangin chungko thum member sompanga kaushana senglu ania no pang so pani pathian ne na hlan ni in lalpa iswa mingin baptisma chantir hi mi sompali antling ani cheural bial chung south lungphera po hun pui chungin mi paruk lalpa iswa minga baptisma chantir ania kumthara mi pani pastor polelian moyen baptisma achantir bok Cheural kaushana January nili ninga ni khan bial to pastor polelian moya chuan mithar chung ko thum member somparuk Mizoram UPC aseng bok hun thar kaushan din thar biala po kumthar ni khan mithar sompani bial to reverend HCL thamwanan aseng lut bok Cheural twal chunga January ni sari pathian ni khan bial to pastor polelian moyan mithar pathum kaushandang achangin Mizoram UPC asenga no pang pakhat pathian hne na ahlan bok Kefang bial leitan kaushana kumtharni khan mithar chung ko khat member pali te chu bial to pastor Jezo thansangan Mizoram UPC aseng bok Kanchanpur bial naising para a kumhluinin hnungbera khan kaushandang achangin mi pali le Hindu achangin mi pakhat te chu tirkaulal ming thanga riang chuan lalpa yeswa mingin baptisma achantira Mizoram UPC asenglu anni kumthar January ni kha naising para vekhian kaushandang achangin mithar chung ko ni anwain member paruk te chu tirkaulal fakzwala riang chuan Mizoram UPC alom lut bok Rabung bial aiduzol twal chunga kumtharni ni khat khan member thar pakhat kaushandang achangin bial to pastor kelal mingsang zwalan alom luta iswa minga baptisma chantirani January ni khat ni hian bial to pastor kota mi sompali inlalpa iswa mingin baptisma anchang ani January ni thole ni khan bongkon bial chung eden tharfield veng pitching point na kaushandang achangin mithar pakhat chu Mizoram UPC aseng ani a tirkau HL rinsanga Joshua revival team speaker chuan mithar hi kaushana alom lut ani
January ni sari kumthar pathiani masabera bongkon bial eden thar field rank pitching poina mithar pakhat seng ani bok January ni sari pathiani khan mongbu kaushana mithar chung ko khat member pathum te chu bel to pastor eflal ni engan Mizoram UPC a seng bok Imphal bial el phai kota January ni sari pathiani khan baptisma rong bolna buat sai ani a mi pariatin lalpa Iswa Krista mingin tirkau marshal s ngai te kota baptisma anchanga anjinga mi pahni te hi kaushandang ani January ni sari pathiani khan northal tlang weng thar kaushan buk pui biala mithar chung ko khat member paruk te chu Mizoram UPC a seng ani a mithar te hiral tlan ani a bil khothira changa pem ani pathiani vekhian chanu inkhom bana baptisma khur an hong boka kaushan mi ni sa mi pakwa in lalpa Iswa mingin baptisma anchang ani mithar lum luna le baptisma rong bol na hi bial to pastor elal ming sangan anei ani December ni somthum sang ni somni pathum khan Bethlehem weng thlang kaushana unaw nu zamoi te chung kwa in choi muina anneya speaker atan tirkau mai kalram chana man ani herong bolna hian to chunga hlimna na satak athlena January ni ruk indini khan he hlimna kal zela hian upalal rin chana te chung kwa chuan pathian choi muina annei vele boka tirkau si Vanlallawmawmi kamwal pui chu speaker atan man ani ve thung ani kumthar pathiani masaber January ni sari pathiani khan reverend sil rem sanga bial to pastor chuan mithar pali puitling pathum le nawsen pakhat chu kaushandang achangin Mizoram UPC a senga nawpang pakhat pathian hne na ahlan bok wareng te kaushana po pathiani liamta khan mithar pali kaushandang achangin Mizoram UPC a seng anni a kaushan mi ni sa phaitwal kaushan achangin chung ko khat lomlu anni bok January ni sari pathiani chuma khan serchi bial hebron twal chunga mithar chung ko ni member som pakhat te chu pastoral nging lawan Mizoram UPC a seng bok ani January ni sari pathiani chuma inkhoma chaltlang bial ramu sport complex kaushana chairman tirkau ashel rongbolan mithar chung ko thum member som pathum te chu Mizoram UPC a seng bok henglom lu tak te jinga hian chung ko ni member paria te chu Mizoram UPC ni sa Manipur Churachandpur bial achangaron pem anni a chung ko khat member panga te chu Vanbong achangaron pem ni in kaushandang anni Haflong bial tu reverend lian khulal sing son chuan January ni sari pathiani mangkhan saron kaushan atlo a hehuna hian mi pathum te chuan lalpa Iswa mingin baptisma anchanga mithar pathum hindu sa khwa changin kaushana seng anni Mwal chuam not kaushana January ni som pakhat ninga ni zan khan mithar pakhat chu bial to pastor kero ming thangan Mizoram UPC a seng bok ani Home Mission Spiel ta po mithar kaushana senglu anni boka December ni som pasari sang ni som he pathum pathiani khan Gauhati Field chung the Dengar West Garo Hill sa kaushandang achangin mithar pakhat chu pastor Silalwat Felan kaushana asenga lalpa Iswa mingin baptisma achantir ani Delhi Field ta po pastor Ramwanan chanda kaushana loi turin mithar pali Hindu achangin aseng boka mithar ba ka hian kaushan mi ni sa pahni te nenan vain mi paruk te chuan lalpa Iswa mingin baptisma anchang ani heti hian ni kumchunga Home Mission Spiel ta mithar sengjat chu zali somli pasari ani North Bengal Field Dumjora kaushana kumhlui Christmas ni khan mithar panga kaushana seng anni a field pastor LK Donglianan lalpa Iswa mingin heng mithar te hi baptisma achantirani baptisma chang jinga nu pakhat kumtam tak chung jengnat na awanga khumbeta omreng chu baptisma achan zo hian damna changin midangrin chan chungin kal azile theita ani Dup Jora a hian missionary Rausang Zwali churong boli na omekani Delhi Kishangarh kaushana po December ni somni pali kumhlui khan air hostess na thoklai nula pakhat chuan lalpa thuthlung mu in field pastor Ramhing thanga kota lalpa Iswa mingin baptisma achanga hemini vekhian Arunachal Field Itanagar kaushana po mithar pakhat chu field pastor ni sunan lalpa Iswa minga baptisma chantirin kaushana aseng ani ole khati zong kha kaushan rongbol na chanjin thar kan thile ngai thla khau theite chu ani e